na apomde ho nsem eboboa me asetena ma wiem die enso kakra aba era pomde ho nsem ye da nyame aso so last time I think last Saturday you started epilepsy. Sure. Say Ekwanya sa anoma no say na ye ni hu nim de bebre nti. Adwene ne koye say abonsam yare. Me kai say galamsey site ewo manso na bruli osa ba ye na ya fom nsuo no na ye ni ba ye hono say mercury ne sa other substance na ewura ye system no na akofa sa anoma we na ye den aba nti enye ntoma yare ase kan den eda opoku ukasi so sebie ko anyado mpanienim etwere yade enye ntoyare bi adwene mu yare eda nkofo no beku mo pa mo ne me nkofo no beku because asem we die free her last week no calls baby baba me so na me de uduefo bi aba me kwese no pa program so ama beka sebie twere yade ho asem se enye normal entoyare even wo a wo ho dru a wo sakra no wanhwe yi a wo sa obi twere yade a bi beba wo so abusuam wo a wo ho dru nyame de ho adru ama no okosa esan sesebe konya do ya bonsam yade ntino wo anso udi agro wa nya amamere bi a bi beba wo so abusuam daache enti course bi oba mo baby ti say pressure so say entoyare entoyare na ba baby ti say ulcer eno so ye entoyare kidney almighty diabetes kidney oh say the kidney ne liver city no say unya kidney disorder na say liver disorder ni na ti say abodua yeah what start to say hunu ai wafu bedua wo na se betakai but enyesa any say chemical na say waste product e wo system no ntimi mpiem free nti body ni nyina disorganized okay so okay nti bon say abnormal ni kwan say eba ni pedua because waste product no ntimi free system no liver any kidney yi waste product no substance no free system no enya djuma damage eda no kwasem ne se before ye wo hawo bebre nanu pani a wanya mfie adusie ne akire wahwe asem ne ti akobo wor so ye na beto hospital by 5 days ontumi nkasai doctor say ntini bi nkase be bubu wo ne tiri no ne tiri no oda ho na abusuafo ababa akunafo ho se eya bonsam ade bi kro no na de ama no make say sa nipa no on say Kwaku yemie eni kakra se nipa no a ni tira bowo mu na wa collapse na wontimi nkasa no brain disorder adwene na maye kasa adwene na maye huna yes adwene na maye ti asem nti brain no enti nanini gusu saa so ohunu onte ontimi nkasa se nipa no oda ho no so independent nka ye nka se ntoyare o how so you be a kapre emo sempo ana dama ho a se nka ye nka se eye ntoyare but se nipa no gidi se wo you obi enti na yira yakon ho no kire se ye twen se biribi besi na biribi asi ada biribi si wiye no abusua ne se e ka se my unifree hospital my memfa no ko ba bia wa ampini de a wawu de ya wora mawo enipa bebre wu o sa campo ho a se omo ye sa no ma no omo ye intelligent to hunu o system no enipa wu on ho to hunu o system no se wo be wu pe o se yemfa nko hospital o se yemfa nko hospital asechire ne say wo hunu se ubewu okay meanwhile enka ye de wo hospital temo a ye be hunu se eye wei ana me say kuma enipa wu enipa wu ene sa no no aba 95% eye yare eda onipa kese bi wu na nsen a mintumi mboni din na oyade da asori fie just imagine da asori fie o owu wiye no afe na so ko hwa na beka se ami tu no fo se onya wiye wa nya ye ntin wawu enti sa no mana Kwaku ye ka no yare yempe yare no akiri kwan eda pokunti wo se sebe etwere yade
enye ntoyade yare adwinmu yare disorder obu wo ho a ne maame nyem no ne maame no ate ahwe nti affect akola no bra ye bewo no maame obu wo ho a oxygen a ye wo akora no necessary akora no nya maame no nya no ma akora no bie no wanya obu wo ho a maame no nyem akora no ye fra bibi se electrolyte imbalance ene say nuane nuro se sodium potassium calcium magnesium ene sa minerals se maame ni nya bra onyem no okaya nansem obi ye behwe ma omo afafuru ne normal se ohia minerals vitamins ne other substances se onya no so wanya etimi akora na dwene ye duru bre bi e wo akora na yese ntoyare yese eye nsuo ba ho ni nyina yese mi akora no yenyim no maame no na yese se okọ hospital no wanko ode nani toto sa asofo se mekai ache na madam Fubi na Holland na o se obae no na na dafo girl bi ne girlfriend bi na on the girl no be ka kire ne se ne sofo se obekọ aburuchiri no se aburuchiri de se yekọ ye kwa aburuchiri normal se yekọ aburuchiri na usika san na eda ho san na wasi aboaboa wo ho afa o se sofo ne se mekọ aburuchiri no se uni training kra uni training na aka se aburuchiri na yekro no uni passport okra no obi na toma ID na u free wa na akotena premium na premium de watu no so ati ase enti saa no ma na ewura nipa dwene mu no edi yedam hwe se ne professor medical doctor scientist enam se before ya dwene we timti oduru ba bia nsuo obi ano abo aben papa ene se kan se nsuo no ma no bu ho na obefa wo so because na me drive madam Fubi na we sabi konya don hinketwa ni bi kurobisu na we do Kwaku to we subatan afi no bobo ne ma no to baben hwe se anam se nsuo akese wa buchi ya brofuru su duru ho mo baben ya on se sa dwene ne wurawura ye tinwa ma sa epilepsy yare yi ye de ko hye eye supernatural eye supernatural nti ye bepa no aduru no na ayasem fofo eye adwene mu yare moma yanyintum se eye adwene mu yare na se ehase ba be ma signs and symptoms okay akra no unu se onyini na se obetimi anya bia e ma signs and symptoms akra no ntimi take decision osano no ma asese wo ye no quickly asese rushing to hospital ni ehwe na adwene mu na ye healing man ye yie oh okay yes man ye yie because e ya adwene mu yare ana ye di kan ka say brain disorder enti se ye hunu na ya mfa ebu okura ye infection maame ni nya infection bra wonyem no na akra ni amakra ni bi wahu ebu ha ye kan brain damage ebu okotehwe en wonya sa problem no enu nti esese wonyem a ebra ya shama wo se ko hospital no wokro na timi aboa ma akra no wawo no a akra no bribia nyine ho se yakase eye I mean sumsum yare ne whatever eboa ma yare bia ye betima kasa ye betima relate no so eye sa ente sa bonsam yare ente sa ye ne bonsam te asase so de ye benya sa no man kitenkete but ye say o kan eye sa eight remedies na the last one ye trust in the vampire so what I say trust in the vampire se wunya anigye onyame mu na ogi ni di se situation bia no o control so etime boa ma atrasase so obi wo yare pa o Kwaku obi wo yare kese pa o but enam se on kent wu na se okane adwene ho na se ebo no ho ye ka me sofo kese ba ko me money din wa ha na o yare na o se ono nso de onum your friends orthodox obenum heba enye heba but obenum nsuo be natural way na ne ho ato afi na ekonimu na yira damfo bi ba ne ho na one ne di nkomo no se sofo yare no se an ti sofo betwam
de so for yini no for ba ku si yana wo ye any battery de say one opie ba no so wo fa na friend say wo fa no din ni me nsu me din ni me de me ngu so wo fa ye say ya no wu ya me de me ngu eye adwene no okay how a ni petuntum anya ne say ye de ye no ma hyehyɛ ena obi antin university wo mi fi na no na ye adwen kese adam so obi anko abrochire wo ye fi na ye adwen kese mu fi na mo ye do sen ena mo ye do sen ye fi ma na business a wo wiase ye sen some advantage na ye de kwa abrochire ye sen enti no obi anko abrochire na nya nwanwa no obi anyo university na nya nwanwa akwaku ye ma natural remedy enye nne ya na no obi say esika forma na wari esika forma anam say tete no enye ne ene nkola no young guys no sika ewu obi ho no kane no ne bebo poku transport ne abo we ene nte sa biem nara power ene nte sa bio ene obi sika egu na account mu no the business wo ye ne sika egu na account mu no e chen de ye bubu din but be on fanya transport obi abehu Intene advantage of the that time they don't send scientists. That time they don't send professors, medical doctors. But then ebebri. Intene medical doctors ebebri can be at the whole Ashanti region. Near medical doctors about 20 pe. And ne scientists near about 2-3 pe. And ne entisa. Enti and ne mummy and fear ninsi so say. Nyame akwan so chain nipa de. Nyame akwan so chen nipa de me das eda pokuntu pese o kire se sebe ku anyado etwere yade enya abonsam ya da bi eye adwunumu eye adwunumu hwe obi a oye drunkard pa onom nsa pa omotanya sa yare no onu amu ana ne ba sa otimi collapse Okay. Now no me can say if be hyperglycemia. Hyperglycemia na say sugar level no kosoro pa. Omo no nsa bebre no. Oni di enti, oni nutritional values bi a on system no. Eno nti enuane nuru esese boa no na ye balance normalize sugar no oni bi. Tubo se sugar no e kosoro. Yesen ketenkete a che obi na kunu. En kunu nso abon se wo twahwe. Edam asem bisanie se sebe ku onyado etwere yade enya bonsam yade na ya adwunumu hawa aden na anu aduru ni ho sa oh yeah anu aduru ho nso ye time for monko hospital uni hospital ho uni that department okay enti na won hu okay na omko hospital omunya aduru ntimi ensa omo yade aduru no sa omo yare sa bra no ma ye be kire wo se fire djuma no wo de be ye djuma ete no ne assist stroke ni yare o eni adru yeah na no so for kese ba ko ba ye programming anniversary 5 years anniversary onya stroke and we hu so stroke okay retire and we hu so stroke anu adru ho na adwene no a e wo tirimu no se eni adru na nya hospital yare enti achi bebre a omoda so tifi na adane chronic okay adru no kra de ma no ko enom no na adwene ne se entimi heali yare no enti adru no kra so ohwe so no yeah adwene ne se menum kura menom no kwa say tuberculosis ne ese eni adru ne ese eni adru but na wo hwe so ye no se de sesa wo ye no no a enti bibi ti se malaria wan hwe ya enya duro ma because wan mu malaria be kun just o bu malaria se yare a wan hwe ya e be kun betume kun okay na hwe ni ya na on se malaria ba so a ase wunye ni pakra bubu enti ententem ena epilepsy yare no nya yare a etoto so ba da bia okay so ati ase enti no kwaku mama yenhwe yi na yenhwe ayi se wuni epilepsy kura no a esese unya nutrients bowel system no okay ye fre broccoli cabbage ne kale no ne ayi adu bi go me ye fre ne sulforaphane na e calm brain ne down okay enti na ibusa wo se wo sorry anopa no den na ye mineral na some vitamins a wonya ko system no ibusa wo sa
Any kwanse obedidi anopa wi anwumre na wa enya nutritional values bi anko system no e basa onam ho na immune system no e very low ebra immune system no be kosro bia no e fight against any disease. Okay. So what I say. Okay. Enti no moma yenhwe yi na ade e friend narcotic drug. Okay. The substance in my system no. Okay. Obi se menum wi menum cocaine menum heroin ne sa no ma no but unuane a wudie no etenetu sa no ma no ene mrantie ne emaba won young guys no e wo street no so na ye unuane a ye consume no sa de omo frɛ no energy drink no menye prophet of doom but emra idea animu no ombe hunu sunsanso kese pa. Okay. Point and kill air coso street in so. Okay. Na ye de fa alcohol. Na at the same time no, yes acquire sex. Ewo how we mu. And now ye young no dear. And now say your immune system na strong no nti. Na ken akola ketwa. No nya auto immune disease. Akola ketwa o. No immune system no fight against you no. How? Why? Sa normal we e koso. Enti nuane ye nuane nuru no obia ne system no but nuane a ye say plant based food eating in whole ye plant nuane a oba de boy say mango say pear avocado num say sa de bubo so broccoli ye ni friends citrus ye ni leaves, green leaves. Sa no many nyina nyame yo se ebeboa immune system no. Na yare bia no a ba yen system no na fight against. Better than shield. Better than shield we system no ti yare no ba be ka kire. Ye mu bebre o cancer. Ye mu bebre o COVID-19. Ye mu bebre o sa yare akese no. But abani mu. But enam say the immune system ni ye strong. Intimi yi no ho. Intimi. E de no ene na betena saa for be 50-60 years. Wo wu ne natural death. Intino ye tufo. Okay. Ye tufo. E sikire yenhwe ne yie. Yenhwe nchine yie. Yenhwe alcohol beverage yie. Yenhwe narcotic drug yie. Yenhwe anadwo didi a ye didie ye di nuane saaf fatty foods no ye di no more ye nhwe ne ye na wo implication ma yen e chena Kwaku aha na me pese me di si obi pese ode obusa ho asem a last week ne nkofo busa ho asem bebre but number no that so I think say ma membobo bia na ye wie no wa sore free machine no 0247 82 28 0247 82 38 medas abusua elder Dr. Isaac Opoku apomde ho sama na ode braye no oka sebe de kanfo ka no etwere ade ho asam no se adwene nyina ne se sebe kuronya ado abonsam ade entisa adwene mu hawo ye didi yi na ye twe ho firi nema bebre ho a ebetima boa anya fa hodie afiri mu meda se aba bright osu don call e de nkyerɛkyerɛ no to ayen so